Maya payabak po, mitipon tamo kaniting solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Kapigaganakan king kapataralan at longpulot anam ng banwa ng anibersaryo ning pangatatag ning Parokya de la Immaculada Concepcion de Guagua. Kaniting aldo, mitipon tamo antimong metong nga balayan ng Diyos ket Guagua. Ban pasalamat king mayupayang Diyos, king kalam ning kasalpantayanan, adi natangking lugal tamo, migit na nga pataralan, at longpulot ana mabanwa ning milabas. Ipanalangin tamo kaniting kapag masusyan, ding sablang minunang mengambul, tinanam at pepamunga king kasalpantayanan tamo, lalo na ring misyonero, pari, madre, relyoso, at laiko amegobra para king pangalaganap ning maya pabalita. Adwan tamo king Diyos, ingan tabayana nakatamo pa, ba napasyag tamo yung lugod ampon pakaluluna, karing daratang pangbanwa, at karing tutuking dayi. Kalupa ning na Virgen Maria, ami pasyag king kayang Magnificat, ipasyag tamo muna maning kaya katamong dalita kapasalamatan king Diyos. Ing manimuna king kaya katamong kapag masusyan, ing kaya katamong kura paroko, Reverendo Padre Arnie F. Serrano.
banwa, aleluya. Epay ta sa banwa, aleluya. Aleluya, aleluya. Kristo, kaswaning Diyos, Kristo, bilang niya. Mene at likod niya, dapat keniman niya. Pepay ta sa banwa, aleluya. Pepay ta sa banwa, aleluya. Pepay ta sa banwa, aleluya. Aleluya, aleluya. Magsayang awayat, ilumig tagumpaya. Sana kasalanan, pati nakamatay.